Investituri u innovaturi ltaqgħu flimkien f'pajjiżna taħt saqaf wieħed sabiex jiddiskutu idea tal-ħolqien ta' impjiegi ġodda u biex joktor l-investiment fl-oqsma kollha marbuta mal-qasam tal-ekonomija marittima fil-Mediterran. F'konferenza mtella f'Malta bit-tema Blue Invest in the Mediterranean, il-Kummissjoni Ewropea laqgħet flimkien innovaturi u investituri biex isaħħu l-qasam marittimu fil-Mediterran li għandu potenzjal kbir u jista' jrendi ħafna iktar minn dak li qed irendi llum. Il-Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Marittimi Carmenu Vella qal li l-Kummissjoni Ewropea qiegħda taħdem mal-Bank Ewropew għall-Investiment biex titwaqqaf pjattaforma għall-investiment għall-ekonomija marittima. Andrew Smith, wieħed mill-investituri preżenti għall-konferenza, qal li tbaħħir u s-sajt huma problema kbira għall-Mediterran u għaldaqstant saħaq li jridu jinstabu metodi ta' kif l-industriji tas-sajt u tbaħħir jingħataw appoġġ. One of the innovative companies I'm looking at today here in Malta has a solution to store the energy from floating wind turbines, for example. That would be a huge benefit, not just to Malta, but it would be a huge benefit to the rest of the world. Il-Kummissarju Vella qal li bħala kummissjoni jixtiequ li apparti li jkun hemm l-investiment, ikun hemm aktar nies li jifhmu xi tfisser l-ekonomija tal-baħar. L-ewwel li qed nippruvaw nagħmlu niġbru x'inhi il-blue economy, definizzjoni tal-blue economy li huma dawk is-setturi li jaqgħu taħt l-ekonomija blu. Għaliex li kelli nistaqsi stat membru mill-GDP kollu tiegħek kemm hu l-persentaġġ li ġej mill-blue economy u kemm hu l-persentaġġ li ġej minn land related industry. Ħafna minnhom laqas jistgħu jtuk għax daw id-data laqas jaqsmu. Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropew Helena Dalli qalet li hija sodisfatta li l-Kummissjoni Ewropea għażlet lil Malta sabiex ittella konferenza bħal din f'Malta u tkellmet dwar l-effett tal-ekonomija tal-baħar għaċ-ċittadini. Ta' tisma' hawnhekk dawk illi ġibna flimkien lill-nies, lill-investituri, lill-innovaturi u meta tisma' dawn l-esperjenzi differenti u din it-teknika wkoll tara kemm din hija erja speċjalment għalina bħala pajjiż fil-Mediterran, kemm hija erja illi nistgħu nisfruttaw u għal-ġid ovvjament tan-nies tagħna. Hija sostniet li b'governanza tajba fis-setturi jista' jintlaħaq il-bilanċ biex l-attività ekonomika marittima ma tirrendix f'dannu ambjentali għall-ibħra u l-ispeċi li jgħixu fihom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.